دما خوش ببینرین هجا ایرو 14 آذر 2023 روزان روزا سهشنبه بوی رو گشتن هر سرکی و هری بالکش یعنی لسران سری جهانی رودانه امی جاری کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا ایدی لترکی پیواجو هل بجارتنی به آوه که فرمی دست بیکر لجنه هل بجارتنی یا بلند آ ترکیه سکی دما هلبجارتنی او نامزدان دیار کر لگوری وی لیسته نامزدین سرکماریه و سهویه که آداری او یا پارلمنتوی جی 19 نیسانه بداوی ببهم. لجنه هلبجارتنی یا بلند آ ترکیه دما کوده ده هلبجارتنین سرکماری او پارلمنتریه ین کود 14 گلانه ده بینه کرن پیک ورده دیار کر. دما هلبجارتنê di hejmara îro ya rojnameya fermîde hat weşandin li gorî vê dema hilbijartinê wê 18 adara 2023 dest pê bike. 19 adarê ji bo namzetiya serokkomariyê dikarin serlêdan bêkirin. Dema serlêdanê 23 adarê saet 17 bi dawî dibe. لیسته نامزدین سرکماریه وی 31 آذر روزنامه فرمیده به وشاندن. Tüm depremzedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor. ده همان روژیده و دما پروپاگاندای هلبجارتنا سرکماریه دست پی بکه. پروپاگاندای هلبجارتنی 13 گلانه بداویده به. لیسته نامزدین پارلمنتریه و ده 19 نیسان ده بین اشکره کرن. 24 آدارش بو پارتین سیاسی ین کو باتفاق بریارا بشتاربونا هلبجارتنان دانه پروتوکولا اتفاق یا کو امزایا سروکان تیده یا پیشکشی لجنه هلبجارتنه یا بلند آ ترکیه بکن. لیسته نامزدین پارلمنتریه و 19 نیسان ده روزنامه فرمیده بین وشاندن. لیسته هلبجیران و 20 آداره بین راوستاندن. di duê Nîsanê wê lîsteyên hilbijêran ji dalqandinê werin derxistin û sesiyê Nîsanê biryar li ser etîrazan were dayîn. Duwazdê Nîsanê li Hundurê Welêt û li Derveyê Welêt wê sindoq û cihên ku hilbijêr lê deng bikar bînin were diyar kirin. Pêvajoya dengdana li derve و li deriyên gumrikê wê 27 Nîsanê dest pê bike. Dengdana li sindoqên ku li derveyî welat bêne avakirin wê nehê gulanê bidawî bibe. Li Tirkiyê di 14 gulanê de ji bo hilbijartina serokkomar û parlamenterên dema 28 wê biçin ser sindoqan. Gerditora yekema hilbijartinên serokkomariyê bi namzetek de ji sedî 51 dengî bi dest nexe و هلبجارتن 28 گلانه با تورا دویمین بمینه. جبو ولاتین دروی ولات شوی دمی 20 گلانه و جارکدن بچن سر صندوقان. دنگدانا لسر صندوقین کل دروی ولات بین آفاکرن و 24 گلانه ده بداوی ببه. سرک وزیر سوئدی اولاف کریسترسن گوت اگر یا فنلاندیا بریا سوئدی به اندام ناتوی هر کدوچه زیده دبه کریسترسن دیار کرکو دوی مجارده هلوستا انقره یا لهمبری وان هینا نهاتیا گوهردن. Pressbriefing dels om min resa till Berlin imorgon.
سەرۆکوەزیری سوێدی ئۆلف کریستێرسۆن بەریا سەردانا خۆی ئەڵمانیایە لە پایتەخت ستۆکهۆلمی جوینەکە چاپەمەنیە لێ داڕخست. کریستێرسۆن دەربارەی پێواژۆیە ئەندامتیە وڵاتی خۆیان لە نێتۆیەدا ئاگاهیە نودان. Konkurrenskraftsfrågor, det är ett av huvudämnena på nästa europeiska råd den 23-24. سەرۆکوەزیری سوێدی دیارکرد و ئەگەریا وڵاتی وی لەگەڵ فنلاندایە کۆ ببن ئەندامێن نێتۆیە هەرگۆ دچەکێم دبە. کریستێرسۆن گوت ئەنقەرە ژیا فینلاندایە بێتر نەڕازیبوونێ نیشانی ئەندامتیا سوێدێ بۆ نێتۆیە دکە. کریستێرسۆن دازانین گو هەلوەستا تورکێت ویواریدەنە گوهەریە و ئەفتشت ئانی زمان. هەردوو وڵاتên سکەندنافیایە بەرەواژی هەلبژارتنên xwe dibek û di heman demê de nebin endamên NATOyê. Tiştê got em diçend hefteyên borî de pêra rûbirû mayîn ew e egeriya beşdarbûna di demên cuda de çê bibe ye. Hevdîtinên NATOyên di navbera Tirkiye, Swêd û Fînlandayê de ji meha çileyê ve hatibû rawestandin. Rejîma Enqara bi hinceta gorastkirekî tund li pêşiya Balûzxaneya Tirkiye Qur'an şewitandî danûstandin rawestan dibûn. Piştî navberekê bi qasî du mehan nehê adarê navenda NATOya Brukselê alî civiyan. Vi trodde ju att vi skulle kunna ha fattat de besluten redan. Berdevke Serokkomariya Tirkiye İbrahim Kalın daxuyaniya xwe ya piştî hevdîtinê de diyar kir ku civîna mekanîzmeya hevbeş a daîmî ya Tirkiye, Swêd û Fînlandayê bi giştî di atmosfêreke erênî de derbas bû. İbrahim Kalîn anî ziman got heta niha welatên naborî daxwazên Tirkiye bi awayekî tam pêk neanîne. Kalin wiha got tedbîrên van welatan dêrê û leza meseleyê diyar bikin. Devletên Yekbûn Amerîka, Ingîlîstan û Avustralya hûrgiliyên projeyeke keştiyên nuklerî ya di çarçoveya AUKUSê de bi raya giştîrê êdî par vekirin li dijîviyekê Çîn bertek nîşanda. Serokê Amerîka Joe Biden, Serokwezîrê Avustralya Anthony Albanese û Serokwezîrê Brîtanyayê Rishi Sunak di çarçoveya peymana AUKUS de li San Diego ya Kalîforniyayê civiyan. Working together these past 18 months. Serokan piştî hevdîtinê daxuyaniyeke hevpardan. Di daxuyaniyê de nexşereyên ku ji bo Avustralyayê bibe xwedî noqîvanên nuklerî hate pejirandin. Di daxuyaniyê de hate gotin SSN AUKUS keşteya bi navûdeng a nifşên û wê kapasîteyên teknolojiya hevpar ên her sê welatan were hilbirandin û Avustralya û Ingîlîstan wê bikarbînin. Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku her du welat wê di nava 10 salan de ji bo avakirina SSN AUKUS li kargehên keşteyên xwe yên navxweyî dest bi xebatê bikin. Ji 2023 ve personelên leşkerî û sivîl ên Avustralya li Amerîka Ingîlîstanê perwerdeyên xwe dibînin. Rêveberiya Pekînê li dijî peymanê bertek nîşanda. Berdevka Wezareta Karê Derve ya Çînê Mao Ning ji rojnamevanan re got. Em bang li Amerîka, Brîtanya û Avustralya dikin ku ji şerê sar û zihniyeta lîstika sıfır derkevin. Bi dilsozî sozên navneteweyî bicehbînin. Mesrefa bernameya keşteyên binê avê ji bo Avustralya heta 2055 tê texmînkirin ku di 145 milyar dolar be. Peymana AUKUS ku duwarê teknolojiya keşteyên nuklerî de hevkariyê dike, di sala 2021 de di navbera dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Ingîlîstan û Avustralyayê de hatibû îmzekirin. AUKUS kînkirina navê her sê welatan e. Li gorî peymanê wê herî kêm 8 keşteyên binê deryayê yên bi hêza nuklerî li Avustralyayê bêne bicehkirin. Ev keştî wê ji bo ewlekariya Hind-Pasîfîkê bê bikaranîn. Piştî AUKUS, Avustralya wê bibe yekem welat ku berî bibe xwedî çekên nuklerî bûye xwedî keşteyên noqîvan yên nuklerî. Ji hêla din ve di îlona 2021 de Avustralya peymana 90 milyar dolarî Fransayê re ji bo çêkirina 12 keşteyên nuklerî yên noqîvan betal kir. Betalkirina peymanê di navbera Fransa û Avustralyayê de bû sedema krîzê. Fransa wekî bersivdayîna AUKUS balyozên xwe ji Canberra û Washingtonê vekişand.
پارلمانتویا اسرائیل دنگدانا لسر رفورما دادوری یا بناکوک بکنه رفورم آ دستلاتداریا دادگه آ بلند کم دکه هرسا اسرائیلیان یا لدیجی وی پاکت رفورمی هر کودچه جی زیده دبه. مجلس اسرائیل دنگدانا لسر خالین کریتیک این رفورما دادرسیه دومینه. اف یک توی نرازی بونین زیده ین ولاتیان جی پکته. خاله گو امکان دا پارلمانتو کنیسته گو بریارن دادگاه بلند به پرانیه که حسام بطال بکه دنگدانا یکم در باز کر. یعقوب شیر د دنگدانا نیوی شویدش 120 پارلمانتران 61 پارلمانتری دنگ اریدا گوهرتنه. اف گوهرتن ده همان دمیده رایه دادگاه بلند آبطال کرن قانونین گوش آلی پارلمانتوی فهاتن درخستن به حنجتان دستوری نسینور داردکه جبو قانون اکل دادگاه بی بطال کرن دویش 15 دادگران 12 دنگ بین داین. جبو که گوهرتن پشی دنگدانا یکم بکوه مریتی ده مجلسی ده دنگدانا دو یمین و سه یمین پیویسته. کنیستی ماده یکدن پجران گوبری گوهرتنا قانون شکار دورخستنا سروک وزیر زحمت دبو. لگوری وی که جبوش کار دورخستنا سروک وزیر پیوستی باره کرنا 3 پارن پارلمانی هیا. تی تخمین کرن که اف گوهرتن شکار دورخستنا سروک وزیر بنیامین نتانیاهو جبر دوسیایا بردیر خوارن حیسان تر بکه. حکومتانو یا کوالیسیونی یا اسرائیل بسروکاتی نتانیاهو گوش پارتین آلترا ارتودکس او راست کرن تند پکتی رفورما خویا دادرسی ده چله ده پیشکش گر. به هنجه دا گودار از اثر بخوا قلس کر و جدابونا حیزان جهولی را کر رفورم 10 هفتهیان لاسرائیل بو صدما پروتستویان. نتانیاهو وزیر داده یریب لوین اشارت بو یکی دکن گو رفورمش بو جنو و آواکرنا هفسنگیات نابرا هل بجارتی و دسته یا دادوریه یا بلنده پیدویه. رفورم هروها دستهلات حکومت یا جبو تاین کرنا دادوران زیدت که. אנחנו בעיצומם של ימים הרי גורל. سروک اسرائیل اسحاق هرزوگ شویدن گوت ام دروشک پر خراب دنه. هرزوگ خطابی هم آلیگر و هم جی دشبرین رفورم کر و افتشت آنی زمان. جبوکو اسرائیل جی کریزی درکوه دوی هرتشت بالحف کرنه بکرن. هرزوگ هر وها روژا پینشمی اف رفورم وکی گفک یل سر بنگهین دموکراسی بناف کربو. بللی ایرانی تراژدیا جهردانا خواندکارین کچ به دانین دردکه و ایدی خویادی که جمار خواندکارین حتی انها هاتنا جهردان گهشتیه 13,000 ده چارچوبه سرهلدانا جن جیان آزادی ده خواپیشان دیران جهرکرنا خواندکاران به آوه که تند شرمزار کرن. امروز 10 اسفند 1401 اینجا لإيراني إيريشن بغازن جحرين دجي خواندكارين كتش لناوا ولات بويا جي هيرسي بهتري سي مهيا بويا ربيكتين وحتانها برپرسن هاتنا جزاكرن کار شورای دولت نزدیک به فوتیای نزدیک لگوری داخویانی آلیکار وزیر تندرستی ایرانی سعید کریمی حتانها 13,000 خوندکار را کنن نخوشخانه و هاتن درمان کرن. سعید کریمی دبیجه جبروان ایریشان کسی جیان خوش دست ندایه. لی ولاتین ایرانی دبیجن 4 خوندکاران جیان خوش دستانه. هروها وزارت کارین هندر یا ایرانی بریجی را گاند بکو نیزی 100 گومانبار هاتنه بن چاف کرنه. هم وقتی جحری بونا خوندکاران سرهلدانا جن جیان آزادی جی دوامه. جحری کرنا خوندکاران هیر سا سرهلدیران زیده ترکریه. ده جوانین کرد لباجارین سننا کامیاران داکتن کولانان و آگر پیخستنه. جوانان بیناور دروشمن دیجی دستلاته گوتنه. ریانا وراسنه و کرماشانه دمک دریج دبن کنترولا جوانان دمه. هم وقتی ویل گلک هرمین طهرانی جی چالکی نرازی بونی هبونه. لباجار مشحد جی جنو جوان دناوات چالکیان دبونه. ده چالکیان ده ایریشن بگازن جحری جی هاتن شرمزار کرنه. تعقیب قرار میگیرن به خاطر عدم پرداخت مهریه. لآلیه کی دن دو سروک دستلاتا دادوریه بدا خویانی که را گاند کو 82,000 کس جبریار عفو سود گرتنه. جوی هجماره 22,000 کس ددما خوابشان دانانده هاتبونه بنچاف کرنه. بریارا دولتا ایرانی ددمکی دیکو گلین ایرانی لدیجی دار وکرن و گرتنا ولاتیان بهیرسنه. لگوری چاودیر و بسپورین سیاسی
دەسەڵاتە ئیرانی هەوڵ دەدە بە vê biryara xwe hêr sawalatiyan kêm bike. ولی رشخستنا عفویا ناونتوی راپورا خویا به ناوی چاوی منطقیا پاروکر رشخستنه بارکشاند لسر فیشکین پلاستیک ین ل جالی پلیسان و تینا کارانین اوگات بریندارکرنا چاوین خوپشاندیران زیده بویه. رخصتنا عفویا ناونتوی دراپورتا خویا به ناوی چاوی منطقیا پاروکر. دراپورا ایرو هاتی و شاندنده رخنه لربازین هزین اولهی ین لسرانسری جیهانی جبو تپسر کرنا خوپی شاندانان کر. رخصتن دراپورتا خودت داخوازا بجهانینا ریگزین تونتر دواره بازرگانی و بکارانینا چکانده کر. تایبەت فیشکên پلاستیک û gazên rondekirêj. Rêxistinê balkişand ser ziyanên wan çekan ku bi kêmkuştinê tên binavkirin. Di raporê de hat gotin, bikaranîna van çekan ji bo tepeserkirina xwepêşandanan bûye sedema birînên giran û heta mirinan. Di rapora rêxistina Efûya Navneteweyî de hate gotin, بکارانینا وان چکان د سالین داوی ده هر کودچا سایی بویه. به هزاران خوپیشاندیر و کسین کو بجداری خوپیشاندانی نبونه سقط بونه و به دهان کسمرنه. او جیج بر کو هزین اولکاریه گلک جاران به بی حرمتی و بیره کو پیک چکین کم کجر بکارتینن. دراپور دهات دست نشان کرن کو برینên çavan bi awayekî metirsidar zêde bûne û hin xwepêşander çavên xwe kor bûne. Rapora rêxistinê bi daneyên ku di 5 salên dawî de ji 30 welatan hatine bi dest xistin hatine amadekirin. Di nexşeya înteraktîv a li ser malpera rêxistina Efûya Navneteweyî de du bûyerên li Tirkiyê jî cihgirtin. Di çalakiyên piştî 19 tebaxa 2019 yên li dijî qeyûmên li şaredarên Amed, Mêrdîn û Wanê hatine lidarxistin de birîndarbûna parlamenterên HDP jî weke mînak hate nîşandan. Li gorî daneyên Weqfa Mafê Mirovan di sala 2013 de li Tirkiyê çalakiyên Geziyê 13 kesan di encama mudaxeleya polîsan de çavê xwe korbûn. Di raporê de ji bilî Şîlî li welatên wekî dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Kolombiya, Fransa, Ekvador, Gaza, İran, Iraq, Sudan, Tunis û Venezuelayê jî bûyer hatine lê kolîn kirin. Di raporê de hişyariya Komîsyona Mafê Mirovan a neteweyên Yekbûya derbarê çekên kêm kujer de jî cih kirt. Koreya Başûr û Japonya ragandin ku Koreya Bakur du mûşekên balîstîk ber bi deryaya Japonyayê ve avêtiye. Serfermandariya hevbeş ya Koreya Başûr ragand ku ceribandin di saetên siharî de ji Başûrê Rojavayê herêma Jangoyê hatiye kirin. Hate diyarkirin ku mûşekên balîstîkên menzîla Kurd piştî ku bêtirî 600 kilometreyê li hewayê çûye li deryaya Japonyayê ketine. Wezîrê Parastinê Japonyayê Hamda Yusukzo got, mûşekên mijara gotinê li derveyê herêmên aborî ya taybet a navnetewê ya Japonyayê ketine. Serokvezîrê Japonyayê Kishida Fumio di daxuyaniya xwe de diyar kir ku li herêma mûşek lê ketine xisareke li hêmanên keştî nebûye. Rêveberiya Tokyo dibêje bi rêya van ceribandinan rêveberiya Pyongyangê dikare provokasyonên xwe yên li herêmê zêde bike. Hêjayî gotinê ku ev ceribandin piştî tetbîqata Mertala Azadiyê ku doh ji aliyê artêşa Koreya Başûr û Amerîkayê ve hatibû destpêkirin û tê plankirin ku wê heta 23 adarê bidome pêk hat. Di daxuyaniya Koreya Başûr ya li ser tetbîqatê de wiha hate gotin. Ev tetbîqateke ku li ser bingeha plana operasyonên ya hevpar a ku ji bo parastina Koreya Başûr li hemberî êrişên muhtemel yên ji hêla Bakur ve hatî çêkirine.
بلبینرین هجام لور دگیجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشی ده هر شاد بختار بن.